العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: لا تكون مؤمنا حتى تكون خائفا راجيا. هدی امام جعفر صادق علیه الصلاة والسلام با آواز بلند صلوات. روز شهادت رئیس مذهب جعفری و صادق آل محمد علیهم السلام، امام جعفر صادق علیه السلام، اولا حقیقی عزادار و تعزیدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سندس خدمت اسمز به تمام عاشقان محمد و آل محمد علیهم السلام، تو بالخصوص تو عزاداران امام صادق علیه السلام خدمت اسمز تسلیت و تعزیت پیش کرد. پروردگار عالم سنون یوهی آفتاب امامتک، آفتاب ولایتک شیم، ستار و جانشین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بزبار الله و بپاس صادق آل محمد علیه السلام اسارنی کر با امام جعفر صادق علیه السلام محشور، اشکر زیارت و شفاعت امام صادق علیه السلام نصیب، عاقبت به ایمان کر عطا، سانن گنهن کر گزران، سانن بیمارن بخش شفا. بپاس امام جعفر صادق علیه السلام عالم اسلام اسکر فتح و نصرت کامیابی عطا، امام زمان اسکر ازن فرج عطا، امام زمان تاونسنش راضی و خوشنود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیه السلام سن ذات گرامی گونه تعارفش محتاج چن یه مستاری کن مختلف القاب دید تموم از تیمون بظاهر امامت امسنس قبول کر، مگر به عنوان مفسر، به عنوان فقیه، به عنوان محدث، به عنوان فلاسفر، به عنوان مفسر قرآن، هر ایک انسانان یم از زمان اسمز در خدمت امام صادق علیه السلام اسمز خزیر از گسان امپت قال الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یہ تعلیم حاصل اسکران امپت دنیا اسمز مختلف مذاهب و مسالکن هند بانیت بنیت فقیت بنیت
امام تہ بنے مگر لقب دتک فقاہتک اکس ذاتس سہ ذات امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ کہ یمن امام الفقہاء لقب آوتن بعضو اتکن اعتراف کور کہ اگر نہ اس خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مز آسو وتمت گویا اس آسو نہ کن کمالس وتمت کی یہ کیسا اس نش علم قرآن و حدیث یہ ببرکت درسگاہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یس درسگاہ تو یونیورسٹی پنس دورانس مز صادق آل محمد علیہ السلام مدینہ منورس مز مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مز بنیاد تراوان در حقیقت یس عصر امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام پہ آغاز گژھان اور اخ فرصت میلان یمن امامن ترویج تبلیغ قرآن و سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول و فعل پیغمبر امت اسنا واتناؤن یہ میراث یت مزباگ واریہ زمانس تھخ اس لگمت تاریخ شپانے وجوہات بیان کران اسباب بیان کران اور امام علیہ الصلاۃ والسلام بعد شہادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام بعنوان امام یہ ذمہ داری قبول کرت عروجس پہ واتناما اور مشہور گژھان تاریخ من وی القابو ست معروف تو مشہور زانان لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کل عمر مبارک 65 وری اور یمن مز بعنوان امام تو ذمہ داری امام تو امامت 34 ورین امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نباوان اور مختلف حاکمن تو حکمران بنی عباسن ست ہم اثر گسان یتن کھانا زمان من 34 ورین مز آرام تو آرامشک تو سہولیت سبب بنان تو کھانا زمان تتن ام عنوان یوان کہ یتن امامس پیوان اذیت و آزار تو وچھن تشیع تو شیعیان امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تہ امی عنوان اذیت و آزار تو پیوان مشاہد کر امام علیہ السلام مگر کل دورانس مز چاہے مدینس مز چاہے جلا وطنی ہندس دورانس مز یتن مختلف تاریخ باز اشار کران پن زندگی مز یا دوران امامتس مز کم از کم 5 لٹ آئے امام مختلف جائن مدین مز نن ام پت اس گاہے واپس سوزان گاہے واپس یمن جائن بلاوان گاہے عراق گاہے بصرہ مگر امام سو فریض امامت بعنوان جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنن سو مقام تو پنن سو ذمہ داری مد نظر تھیت ہر زمانس مز کوشش کران یس میراث پیغمبر و میراث قرآن دنیا یم حاکم خصوصاً حکومت بنی امیہ تو بن العباس کوشش کران یہ میراث حقیقت سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھس دنیا ہست بالخصوص عامت المسلمین اس نش واتن کی امام ام عنوان جہاد کران یہ سیرت واتناوان یمیک اعجاز تو اخ معمولی حکومت ام دریاؤ ام سمندر زز وچھان کہ ہر جائے فقہان مز محدثین مز مفسرین مز فلاسفرن مز متکلمین مز مورخین مز ہر جائے یتن دلیل ژھانڈن یتن کان سورس ژھانڈن یم پت کان استدلال آسک کرن چاہے فقہی مسئلہ آسے اعتقادی آسے ام پت بیان ام عنوان کران قال الباقر قال الصادق علیہم السلام یعنی یہ رٹان یہ تفسیر یہ روایات یہ میراث حدیث یہ دوران امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام اسمز عروج اس پر واتا لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام
یس اخ معروف لقب چھو یمن ام عنوان چھ یوان پرزناون یم چھ رئیس مذہب جعفری، یم چھ مذہب تشیع رئیس. یہ رئیس یم عنوان کی یم چھ بنیان گزار ام مکتبک نا کیاز ام بنیان ات مکتب تشیع اس مکتب اہل البیت علیہم السلام اس سوچ بنیاد تمے دہ پیمان یم دہ یہ مکتب تو تم انسان یم واریاہ کم تعداد مز در عصر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم ایمان چھ انا بدعوت پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام پت حدیث ثقلین چھ رٹان اور تمن افرادن کر اشار چکنا پان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پن زندگی دوران گاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کن گاہ مختلف اصحابن کن تو مخصوصاً امیر کائنات علیہ السلام اس کن خطاب یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تہت تہن شیعہ چھ کامیاب دنیا مزتے آخرت مز. ام پتہ یہ غدیر واقعہ پیش یت رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مخصوص طبقہ یم در زمان پیغمبر ایمان چھ انان کتاب خدا اس پیٹ آخری پیغمبر اس پیٹ حدیث منزلت و حدیث ثقلین اس تھف کرت حدیث غدیر اس تھف کرت ام پت شیوان در دامن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ روش پکان یہ مکتب چھ پکان یوتن تان دوران چھ وطن دوران امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا یم سات اس منو امام جعفر صادق علیہ السلام بعنوان رئیس مذہب نئی کہ اج زمان اس مز تشیع وجود اس مز امام شیعت مکتب اہل بیت علیہ السلام اتنتان اوسوین ات زمان اس مز گو شروع کہ از امام انترو امش بنیاد نہ بلکہ تشیع شن کن جائے چھن از اصل اسلام از اصل قرآن کیا از آغاز اسلام چو تشیع باقی تا دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر چو اس جماعت اس حوال کران جناب مولائی کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور یہ جماعت یم پیروکار بنے امیر المومنین علیہ السلام در واقع یم حوال کر پیغمبرن امامتس یمن خطاب کرن یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یم روزن کامیاب یم پیروی روزن کران عصر قرآن استکرک عصر پیغمبر استکرک ام پتہ عصر امامت اسمز. خب آیت اللہ العظمی جواد عاملی حفظہ اللہ صاحب تفسیر تسنیم و فلاسفر سان وقتک تم ونان یہ رئیس مذہب چھ ام موجود کہ امام جعفر صادق علیہ السلام چھو احکام بیان کران فقہ بیان کران تشیع الگ کران نہ بلکہ سون فقہ سوئی اس تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن نش رٹان تشیع ہمیشہ اوسمت یہ مذبح کن جائے اسلام اسمت آمت بلکہ اس اخ ثابت تو ثبوت جڑ از ابتداء اسلام تو ونیختان ات شجرہ طیبہ ست وابست. خب یہ رئیس کیا از پیو ناو تل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آیت اللہ العظمی جواد عاملی فرمان رئیس مذہب کیا از امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ذات اس یس معرفت دروازن یل کرن واجن ذات کیا زمان دیت موقع یم سات بنی امیہ بنی عباس پان ون ات حکومت کس چکرس مز جنگ و جدالس مز آئی ہن اور امام چھ فرصت غنیمت زنت اتی ترویج اسلام ترویج سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیوان. لہذا امام فرمان امام سن ذات کو یس معرفت کن دروازن یل چھتراما یعنی یس پرد اشترامت بنی امیہ بنی عباسیو کہ نہ اصل اسلام چھ بدل ونکس تعلیمات الگ مختلف احادیث انک بنانے تاکہ یہ حکومت گے ثابت روزن ولو اصل اسلام روز خطرس مز. دیم اس خصوصیت ذات مقدس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کران کہ امام چھ یوان ام عنوان یم ظلمتک پرد چھ چاک کران ات پنس زمانس مز
تت شہرس مز یس مدینہ فاضلہ پیغمبر اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتن من حدیث یتن نقل حدیث اس پر پابندی سیرت پیغمبر بیان کرنس پر پابندی امام چھوان ام پتہ علنن تتھ مسجد مز بیہمان یتن پنن جد اس بیہمان ام پتہ اس تعلیم قرآن و اسلام بیان ظلمتک پرد تھود یعنی مسلمان یم تشنکام اس کہ اس گژھِ علوم قرآن علوم حدیث وقت مختلف علوم تم چھ گژھان حاضر در خدمت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آیت اللہ العظمیٰ جواد عملی فرمو یس اوس مرکز بنیومت ات زمانس مز یتن انسان یوان اس ظاہرن اس رٹا احکام نماز و روزک حجک مگر امام اس تعلیم دیوان عبادت چھن فقط یہ ظاہر عمل انجام دن یہ کہ نماز پڑھ تکبیرۃ الاحرام پر سلام تا ام پت کر احکام یاد مبتلات نماز کیا چھو مبتلات روز کیا چھو حج کا مناسک چھو نہ بلکہ فرماون اس عبادت چھن فقط یہ کہ عمل دی انجام بلکہ عبادت چھو عروج معراج جس اکس مؤمنہ چھو معراجستان واتنا یہ امام دیوان الگ ترویج یعنی اتنتان تی بوزرگ تے آنز اس چھو پاکان مسلمان چھ لا الہ الا اللہ پران چھ مؤمن چھ مگر اس تھو توتن تان اسلام و حقیقت اسلام سے تعلق یعنی اس پرو پانی نماز پانی روز پانی حج باقی ظاہر زندگی مز کیا گژھِ تتن چھنس اسلامس کن رجوع کرن امام چھ ام فکر مز نبر کڑا دپان چھ یہ تعلیم عبادت نہ فقط عمل بلکہ سو عمل یس تہ عروجس واتن یس تہ عزت دیو یس اسلام ذریعہ تہ عزت آمت چھ عطا کرن تو ضمانت دن وللہ العزہ ولرسول وللمؤمنین فقط عزت خدا اس خطر بی تم سندس رسول اس خطر بی مؤمنین خطر یم ات اطاعت اسمز کامیاب بس ذات مقدس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سزا یم ہو کہ سیاست چھن فقط کہ حکومت بن تخت بن لشکر اس بلکہ فرمو نہ حکومت سیاست سو یس اہل البیت علیہ السلام من نظر مز یتن عدل گژھِ مظاہر گژھن یعنی یہ تختس پر انسان بھی بعنوان جانشین اسلام یہ گژھِ جلوہ دن عدالتس ام برو تہ تاریخن وچمت واریاہ آئی اسلام کس ناوس پہ یمو دعویٰ کور اس کرو حکم فیصلہ تمام چیز بے حکم قرآن بے حکم سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ مگر امام چھ دِوان ام سیاست سے تھئی یہ مشہور واقعہ اس تہ بار بار بوزان چھ امام سائل یوان مولا اگر تو یہ آمد چھ تو کیا قیام کران یعنی حکومت رٹا امام چھ اکوے جواب دِوان یہ ما چھ آمد مگر یم چھ امی عنوان عبادت فقط عبادت سمجھان یعنی اس گژھو عملہ انجام دی نخ گژھِ وسن مسئلہ گژھِ یم چھن ون ات نماز و روزہ و حجن تمام اعمالن پانس خطر معراج سمجھان یم چھ سیاست ونان یعنی سون گژھِ نفر آسن یس تختس پہ بی مسئلہ گژھِ یمن چھن یہ تران فکر چاہے پتہ یہ عدالت آسیا نہ آسیا یہ ظلم کرے یا مظلومن یاری کرے امام چھ ونان سیاست یعنی یس جلوہ عدل آس عدل یعنی ہر کان چیز یس جائے شوبی یہ گژھِ تات جائے اور یہ میلان تتی یتن سیرت قرآن و سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در زمان پیغمبر الگ حساب اسمز در زمان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام الگ حساب اسمز کربلا ان پت زمان امام محمد باقر تا امام صادق علیہ السلام یتن ہون چھو حکومت یعنی اکیس ذرس برابر گژھن ظلم کنسی گژھن مظلوم آو امس پہ واجب تمام مسلمانن امس یاری کر ام عنوان سیاست ونان ام پتہ ونان امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ذات مرکز صادقیت مکتب اہل بیت یعنی یتن علماء آسن سکالر آسن زانن ول آسن یم چھ فقط عالم کیا بلکہ یم چھ خادم عرشک یم گژھن میدانس مز آسن ہر کان خدمت مسلمان و قرآن انجام یہ تعلیم یس سین در سین پت
کہ امام چھ ہمیش گاہی وچان امام محمد باقر علیہ السلام گاہی امام زین العابدین علیہ السلام ہر امام چھ پنس باب سندس متعلق شہادت دیوان کہ میں وش پنس بابس دوش مبارکن اس زخمی اس مولا کیا زخمی کیا میون باب اوس یمن شبن مز یتیمن فقیرن آسان بور ساران کھین چن ساران تمام چیز یہ کام اس انجام یعنی ہم عبادت ہم میدان اسمز ہم حکومت اسمز ہم ہر جائے تاکہ عملی طور یعنی یہ رئیس شو یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام چھو یہ نہ فقط کہ انسان آو ام پتین انسان امس نش دسبوسی کرنے بس نہ امام صادق علیہ السلام چھو ام کانسیپٹ نیبر کرا نہ سن مانن ول سن فقہا سن علماء یم چھ تم یم ہمیشہ آسان خدمت اسمز یم سات تھی وچھو تاریخ تشیعس مز تمام مراجع فقہا یم اس گزریمت اللہ تعالیٰ کا انسانی درجات علی انشاءاللہ چاہے آیت اللہ بروجردی سے پیٹ سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یا عصر حاضر اسمز یم تی مراجع یعنی یہ زندگی ہمیشہ وقف کات مز خدمت خلق اسمز خدمت اسلام اسمز خدمت دین خدمت قرآن تمچی اخ زت وچ عصر حاضر اسمز کہ اخ فقی اخ شاگرد مکتب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یس پنن زندگی وقف کر اور ات وت مز نیر زوت دی قربان کر اہل و عیال ہت تاکہ مکتب اہل بیت گس سر بلند یہ اخ زت اس وچھان اور ام پتہ ہاوان یم سات تھی خدمت دین کرو خدمت اسلام کرو وقف گژھو پن زندگی مال و جان کرت پنس اسلام تو مؤمنین ہندس خدمتس مز یقیناً یہ مکتب چھ یمن عروج دیوان یہ مکتب چھ یمن تھود تلان یہ مکتب چھ یمن مرن دیوان مثال چھ برونہ کن انقلاب اسلام یعنی اس اگر حکومت کرو اس مذاکرات مز اخ طریقہ سی وچ اکوے سوال اگر اس آئے من اگر نے یمو دپو ناز یم چھ جنگ یژھان یم چھن یژھان پتھ ہٹن تہ بلو دپو ناز جناب ما کرو کت بات ممکن چھ کن حدس تان اس آئی تتھ حالتس مز یتن اس تعزیدار تو اس عزادار تو اس یتن یمو مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کو شاگردو ہو یعنی اس جہاز اس اختیار کور ات سفرس خاطر اس نہ چھن تنہا کیا بلکہ سیاست سن کیا چھ جلوہ عدالت تہ سو وچمت ات جہاز مز ہر کن سیٹ پہ یمن معصوم بچین ہند فوٹو تو بیگ یم ات مدرسس مز آ شہید یعنی سن سیاست عدل اس بیہمو نہ توتن تا خاموش آرام سان سون سفر اگر چھو سو چھ یہند انتقام خاطر یہ تعلیم کت یہ تعلیم فقط اکس جائے سو چھ مکتب اہل البیت علیہ السلام خوب ام پت وہ جناب کیا گئے مذاکرات کیا گئی فی مسئلہ کیا گو یم چھ یژھان اس پہ دباؤ تراؤن زور تراؤن اس ونتو تو یوت یوت اگر ساری ملک چھ یم کیا کران اس پہ زور اس چھ پنن آگ اس چھ پنن رہنما اس چھ پنن کتاب سو چھ الگ سو چھ قرآن سو سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام یمن چھ پنہ آئی پکن یم ہیکن اس پہ دباؤ و زور ترائیت اکوئی سوال نا ایرانک فارن منسٹر اگر ساری چھ بناوان اسے یوت کیا پابندی اسے یوت کیا ونان نز یم گژھن بناون یم گژھن برو پکن اگر باقین ملکن تماما پنہ پنہ جائے کیا کران مگر ساری کیا ونان نز اس یت پہ کت بات کریں تھی گھو نا یت نیوکلیئرس مز مختلف ٹیکنالوجین مز برو پکن وجہ پتہ اکو چیز بیان کران چونکہ باقی دنیا یم بناوان چھ تمن چھ پائی یم چھ بناوان سان اجازت یم ہیکن توتی تان برو پکت یوتن تان اس برو پکنک اجازت یم ہیکن تتی کت کرت یتن اس یمن کت کرنک اجازت یم ہیکن تتی کان قدم تلت یتن اس یمن کان قدم تلنک اجازت مگر یہ اخ واحد ملک اس دپان نہ لا الہ نہ شرقیہ نہ غربیہ نہ امریکہ نہ اسرائیل نہ کا حکومت کیا
یم چھ پنہ پنہ جائے ملک انسان زندگی کران کرن اس رہبر و رہنما چھ مونمت سہ سہ قرآن اس خاطر رہنما مقرر سہ ذات پیغمبر اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سہ لاہ عمل قرآن سہ دروازہ ولایت اس کا حکومت ضرورت اس حکومت قرآن ضرورت اور قرآن چھ ونان بی سند مانن تم یم یہ قرآن آسن قبول کران لہذا اس ہیکو مانت کی مذاکرات ہیکن اوے گژھت کیاز اس ہیکو نہ تہ جُکت کی کیاز اس چھ تہ دعوت دِوان ؤلِو تتھ کتاب کن ؤلِو تتھ سیرتس کن یتھ مز اخلاق تہ چھ انسانیت تہ چھ صداقت تہ چھ یتھ مز دھوکہ چھن کی یتھ مز عام انسانن ہند قتل و غارتک اجازت چھن اور یہ چھن دشمن تہ تاغوت کران قبول لہذا چھ امی حساب ونکس پکان مگر یہ دیت ام زمانن ونکس تو یمو شاگردان مکتب صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی یم سات انسان یمن تعلیماتن پہ پکہ یقین سان ایمان سان یم ہاوان یہ مکتب چھ سارنی مکتبن پہ غالب کیاز ہم یہن یم باقی خاموش یم باقی سر جھکائیت چھ ہر کنس کن نت کن جائے خامی کانت کا کن نت کن جائے خامی دپان اگر انکار کرو یم کڑن سوئی خامی بازرس مز دپان جناب یت کن دل ام خار تو لکٹن بچین سی زیادتی کت کرت مگر سوئی کر کت یم سن لباس یم سن دامن پاک ہس کیاز صاحب تطہیر س وابست ات ہیکہ نہ گناہ ٲسِتھ ات ہیکہ نہ ظلم ٲسِتھ ات ہیکہ نہ دھوکہ ٲسِتھ لہذا اس ہیکو نہ مٲنِتھ گژھِو کٔرِو کیاہ یہ کرن کیا ہم کیا ہیکن کرت ات یم سات ابتدا پہ انتہا حکومت اسلامی نظر تراوان ات عدل ات انصاف ات مظلومس یاری ات ذر برابر کن جائے ہیر پھیر ات بیت المالس الگ حساب ات زیارتن الگ حساب ات تمام چیز واضح ہم یمن پہ حاوی گھن کت کن گھن امام صادق علیہ السلام چھ تعلیم دِوان پنن شی یعنی اگر تھی سان تعلیماتن پہ پکو تھی گھو غالب باقی دنیاس دپان توتن تان اہن گھا کجا تم تو کجا مگر یمو شاگردو یمو فقہاو یمو پن زو دت ونکہ کس زمانس مز اگر تھی تعلیمات اہل بیتن پہ عمل کرو ہر جائے ونو نہ دنیا کیا ون مے چھن مسئلہ مے چھ وچھن فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا چھ ممکن چھ دنیا اکس دہس دون دہن وریس کر امس کمزور مگر آخر چھ غالب ات تعلیمس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان تعلق بہ اہل بیت یہ کہ اس محب اس عزادار یہ فقط نسبت کیا یم دہ بوڑ دہ اس خوشی مناو یہ ظاہر اخ نسبت علامت اظہار فرماونا یت یوت چھن کیا بلکہ یہ شناخت روح انسان اس نسبت یہ نہ فقط ظاہر یہ کہ خوشی وز خوشی غم وز غم یا یم سات مشکل آس ناد دموک نہ فرماو یہ نسبت چھن تہ تو اس اہل بیتن یت بلکہ یہ شناخت روحچ یعنی حقیقت انسان کت سی روح سے انسان یم دنیا روح چھ زند اور یہ شناخت تہ یعنی یم سات تھی اہل بیت علیہ السلام ہند پیروی کرو تو یو امی حساب دنیاس مز تہ مشہور آخرتس مز تہ مشہور یہ تہذ شناخت کیس فرمون شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا سن شیعہ پیروکار تم یہنز یہ ضمیر یہند یہ روح چھ آمت سان خمیر نش بناون یعنی اس پانور رشت ات رشتس کن اشارہ کران امام صادق نسبت نہ فقط ظاہر روحس کم سۭتۍ بڑِ یہ رشتہ ون عمل سۭتۍ کردار سۭتۍ ہر کن اعتبار یتن یہ شیعہ کوشش کر نہ حکم گژھِ سر پہ آسن سہ گژھِ فرمان امام جعفر یہ جنگ ٲسِن یہ جدال ٲسِن یہ خوشی ٲسِن یہ خاندر ٲسِن یہ تجارت ٲسِن یہ گربار ٲسِن ہر کن جائے یہ گژھِ مقدم تھاون نظر اہل بیت علیہم السلام اگر دپن نظ یہ نظر گئی فقط امام بارو مسجد مز دینی رسومات مز زیارت وز حج وز باقی معاملات مز گو دنیا باقی معاملات مز گو کوڑ باقی معاملات مز گو
فلان چیز یہ ہیکہ نہ سہ کامیابی تان واتنائت عبداللہ العظما جواد عامری یم خصوصیات گنزرائت پتہ ونان اوے چھس ونان رئیس مذہب جعفری نہیں کہ فقط قواعد دی نہ یم اصول دی یعنی تہند تو سون رشتہ روحک رشتہ سن سیاست عدل و انصافک جلو سون کردار سن عبادت عروج واتن بلکہ یم انسان یم ام عنوان ذات معرفی کران کہ مرکز بناوان یتن فکرن عروج میلان دلس اطمینان یم سات ات خصوصیت نظر ترو یعنی مکتبہ اہل بیت علیہ السلام تو ذات گرامی امام صادق علیہ السلام سو ذات یتن فکر عروج میلان پتھر چھن پیوان دلس اطمینان میلان دپیو کت کن واضح سوری ونکس دنیا مز یعنی اب جماعت جعفری وتھان دپان جناب اس فکر اطمینان عروج یہ کہ دپان پن زو کرو قربان اس گھو نا ختم کیا بلکہ اس لبو ام سی عروج اوے بج بج ہستی یمان بڑ بڑ سکالر بڑ بڑ سائنٹسٹ دپان چھس خبیث ژٕ ام کھت دمکی اس مارنس بلکہ اسی صبح نیران یہ دعا کرت خدایا اس کرز دین چ وت مز شہید تہ اس دمکی دان بلکہ اس امے عنوان نیران سن فکر چھن چین پٹ چین فکر چھ زو بچاؤن چاہے لوک بچن یا نہ بچن تخت بچاؤن مقام بچاؤن مگر سن فکر چھ یس اس امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کران چھ اس ونان پان روزو یا نہ روزو دین گھ باقی دین بچاؤن محراب بچاؤن ممبر بچاؤن مظلوم بچاؤن عدالت بچاؤن یہ فکر امام جعفر صادق علیہ السلام مگر فکر طاغوت ات برعکس دلن اطمینان یہ اطمینان کتن یعنی بڑ بڑ ہستی نیری یم گھن متزلزل بلکہ من اطمینان سے اطمینان تر حاصل مطمئن گھان من حض گئی یہ شہادت تہ یعنی ان قریب اس فتح تو نصرت وچن کیا اطمینان کت پہ وعدہ پروردگار تمچ زا وچ 40 شبن مز وہی مذاکرات پنہ آئی فیل گئی ون وچان نہ اس طاقت ام برہ سہ ونکس یم سات اوتری میں مذاکرات گھان اصل کمپیر تہ کورمت یور تم نفر یم شاگرد یونیورسٹی امام صادق علیہ السلام مختلف فیلڈن مز ڈاکٹریٹ ڈگری خورسک ہمت یم آمت کت بات کرنے یا کن جائے فیل یا معمولی سے ڈگری ہت آمت یم آمت کمن ست شاگردان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کت بات یعنی یہ نتیج پائی کیا امچ پیشن گوئی پان امام شہیدن دسمت یہ تھی کتھا یمن ست کت بات کرن اس زان ہیکہ گژھت کی اگر ما بالفرض گوت یعنی دنیا کر مجبور اس پی اتمام حجت خطر یہ کام انجام دن مگر اس توت ونان یمن ست کت بات کھانا فائدہ چھن کیازِ یہ ہوا تو نفس امارچ پیروی کران یم گژھن کن جائے کانیا یم چھن یژھان بیس وچھن قدرت مند اور اس ونان اس میراث علم اس ٹیکنالوجی میراث اس پیش رفت میراث اس غالب آسن میراث از مکتب اہل البیت علیہ السلام یم سات وراثت اس خاندانی وراثت روحی وراثت تھی ونو گھر والی نا جناب یہ گھر گھن تہد آسن کی گھر میان آباو اجدادن یہ قانون تہ ونان شرع تہ ونان یہ وات ام سندن وارثن دپان یم نیرن نیبر اس کرو ات گھرس پہ یہ عقل خلاف تہ یہ دنیا لہذا یم حالات لہذا پتہ امام صادق علیہ السلام نسخہ دان یت حدیث مبارکس مز یہ سرنامہ کلام بن فرماوا لا تکون مؤمنا حتی تکون خائفا میانو شیو میانو محبو میانو آزادو مؤمن ہیکن توتن تان حقیقی مؤمن بنت یوتن تان یہ خائف آس یعنی خوف خدا آس مولا خوف خدا کم نش راجیان مگر دویم خصوصیت گھس ست آس اکہ طرف گھس آسن خوف خدا دویم طرف گھس آسن راجع یعنی رجا امید رحمت پروردگار عالم
اک طرف گژھِ ودُن پروردگارا گناہ گار چھُس، بیٚیہِ طرف گژھِ اُمید پروردگار مےٚ چھُ اُمید فقط چٲنِس رحمتس. دپان ییٚمہِ ساتہٕ یِم دۄنوَے صفت گژھن مؤمنس پٲدٕ یہِ چھُ حقیٖقی ایٖمانس پٮ۪ٹھ حقیٖقی مؤمن چھُ اَتہِ. ولا تکوٗنُ خائفا امہِ پتہٕ امام فرمٲیش کران اور توٚتن تانۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ محب خائف بٔنِتھ، خوفِ خدا ہیٚکٮ۪س نہٕ حٲصِل گٔژھِتھ حتی تکوٗنَ عامِلًا یوٚتن تانۍ نہٕ عمل کرِ تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ یتھ چیٖزس نِش کھوژان چھُ. امام علیہ السلام چھُ درواقع یتھ چیٖزس جواب دِوان اگر ژےٚ خوفِ خدا حٲصِل کرُن چھُے، یُس خوفِ خدا اصلح ہتھیار چھُ بندگانِ خدایَن ہُنٛد. دۄہس چھُ حکوٗمت کران، دۄہس چھُ دُنیاہس پٮ۪ٹھ غٲلب گژھان، روتلہِ چھِ آسان خوفِ خدایس منٛز ودان زار زار تکبر نِش بچنہٕ خٲطرٕ، نارِ جہنم نِش آزاد گژھنہٕ خٲطرٕ. اور امام یہ چیز ونان توٚتن تانۍ بنکھ نہٕ خوفِ خدا گژھِ نہٕ حٲصِل یوٚتن تانۍ ژٕ تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ عمل کرکھ لما تخاف و ترجو، یعنی پتھ رٹکھ تمہِ نِش پان یتھ نِش ژٕ کھوژان کتھ آسہِ. یہِ گوٚو پروردگار گژھِ نہٕ مےٚ پننِس حالس پٮ۪ٹھ تراوُن، اہلِ بیت گژھن نہٕ مےٚ ونٕنۍ یہِ نہ حظ چھُنہٕ سانیو شِیو منٛز، میون ٲخری مقدر گژھِ نہٕ خدا رٔچھِنۍ معاذ اللہ جہنم بنُن. خوف چھُس اتھ. بس امام ونان کِتھ کٔنۍ ہیٚککھ یہِ خوف پوٗرٕ کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ژٕ تِم عملہٕ دِکھ انجام یِم ژےٚ یِمن مقامن نزدیٖک و ترجو، اور ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ تِم کامہِ انجام دِکھ یِم کامٮ۪ن ہٕنٛز ژےٚ اُمید چھے کہِ پروردگارس نزدیٖک گژھٕ، اہل البیت علیہم السلامن نزدیٖک گژھٕ. در حقیقت امام چھُ دۄن چیٖزن، اکھ گژھی ژےٚ طاقت آسُن یُس ژےٚ برونٛہہ پکنایہِ، برونٛہہ کمہِ سۭتۍ پکہِ اُمید سۭتۍ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حق و باطلُک مارکہٕ چھُ وٕچھان یِمن ملتس ونو کہِ جناب ونے 40 دۄہ 43 دۄہ گٔے تُہۍ نَے چھُو نہٕ اندر اژٲنی، تُہۍ نَے بیہنُک ناوٕے ہٮ۪وان، تُہۍ ونان دُشمنس أسۍ چھِی تیار ولہٕ یہِ أسۍ دِمو شرائط، تِمن شرائطن پٮ۪ٹھ دُشمن یہِ لیکھتن کانٛہہ. اگر دُنیا وٕنکیٚس آسہِ وننَے مذاکرات حظ گٔے نہٕ کامیاب، کتھ باتھ گٔے نہٕ کامیاب، فیل گوٚو، مگر دُنیا چھُ ییٚتہِ ونُن ییٚمِس تُہۍ سُپر پاور زانان ٲسۍوٕ تٔمِس پیوٚو أکِس مُلکہٕ سُنٛد مانُن. دوٚپُس أسۍ یِمو نہٕ توٚتن تام کتھ باتھ کرنہِ یوٚتن تام نہٕ سٲنۍ فریز یِم ژےٚ فنڈ چھِتھ کٔرمٕتۍ تِم تراوکھ یلہٕ، کالے پیوٚکھ یلہٕ تراوُن. أسۍ یِمو نہٕ توٚتن تام یوٚتن تام نہٕ لبنانس پٮ۪ٹھ حملہٕ بٲری تہٕ یہِ تُہۍ انجام دِوان جِنایت تتھ دِژوٕ انجام سۄ بنٛد گژھِ. ولو اکٲے کتھ آسٮ۪کھ مٲنمٕژ، أکسٕے دۄہس آسٮ۪کھ مونمُت، پر تاریخ نا رقم لیکھُن ییٚمِس تُہۍ ونان ٲسِو یہِ چھُ پنُن راج کران. اکھ جماعت آیہِ مؤمنین امام جعفر صادق علیہ السلام یِمو یہِ پنٕنۍ کتھ مانرو. سُہ چھُ الگ کتھ کہِ یِم مؤمن گٔے نہٕ پتہٕ تسلیٖم یِمن شیطانہِ بُزرگن کینٛہہ نہ ہٮ۪کن گٔژھِتھ، سۄ چھِ الگ کتھ. یعنی یُس مےٚ طاقت برونٛہہ نی. تُہۍ کیٛازِ ونان أسۍ چھِ طویٖل جنگ خٲطرٕ تیار؟ اکوے جواب یی اَسہِ چھُ پننِس پروردگارِ عالمس پٮ۪ٹھ اُمید. أسۍ چھِ تمے اُمید سۭتۍ 40 دۄہ 43 دۄہ گٔے أسۍ چھِ اُمیدِ پروردگار سۭتۍ برونٛہہ برونٛہہ پکان، أسۍ چھِ دۄہ دۄہ کڑان. دوٚیِم سُہ طاقت یُس مےٚ پتھ رٹہِ کمہِ نِش؟ گۄناہ نِش، معصیتِ پروردگارے. اور دُنیا چھُ وٕنکیٚس وٕچھان زٕ مکتب یِمن ہُنٛد رئیٖس بظاہر مشہوٗر گوٚو امہِ فکرِ ہُنٛد یعنی ترویج کوٚرُن، پھہلووُن، نشر کوٚرُن، یُس در حقیقت فکرِ قرآن و سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ. یہِ اکھ فکر اور ییٚمیُک نشر کرن وول چھُ امام جعفر صادق علیہ السلام. مدِ مقابل فکر چھِ سۄ یۄس بنی امیہ فکر چھِ، بنی العباس فکر، یعنی سیرت روزن، حدیث روزن، ولو یہِ منع یی کرنہٕ اسہِ پنُن تخت بچاونہٕ خٲطرٕ تہِ اسہِ پیٚیہِ نہٕ یِہوے کٲم کرٕنۍ. یہِ چھُ مدِ مقابل. دٔپِو کتٮ۪ن؟ شاگردان مذہب حق تِم وٕنکیٚس کُلہِ کُفرس مقابل لڑان. رہبر معظم انقلاب سُنٛد پیغام تُہۍ چھِو یِمن مُسلمان ممالکن حٲکِمن، تُہۍ حظ چھِو وٕچھان وٕنکیٚس سون اعجاز، اسہِ چھِ تۄہہِ نِش تہِ اُمید کیازِ تُہۍ چھِو دعوایہِ قرآن و سُنت کران کہِ تُہۍ تہِ گٔژھِو اتھ مرحلس منٛز شٲمِل، تُہۍ گٔژھِو دُشمنس مدِ مقابل یِنۍ. اور یہِ تہِ زٲنِو اگر تۄہہِ باسیو یِم دِن اسہِ پناہ، یِم بچاون اسہِ،
اس تراووک نہ یل اس یمو نقصان کور تمن چھ نقصان واپس. راتچ نیوز اس یتن حکومت انقلاب اسلامی ایران 5 ملکن فی الحال بحرین و قطر و عربستانس شیش سوز کہ جناب تھی روزو شریک ات جنگس مز لہذا اس تہ تقاض کران اس نقصان اس گو سہ روزو پور نت وچھو پت سون الگ بت. مد مقابل کم مد مقابل سہ جماعت یم یژھان یمن ونو جناب تھی ہچو ونکس غلط نہج پہ تھی ہچو کفر ساتھ دیوان نفاقت ساتھ دیوان شریک ہمراہ دپان نا جناب اس ونکس مختلف چیزوں کھت مقدس سکس سو جائے یتن یمن خبیثن ہند اڑ یتن یمن خبیثن ہند بیس سو مقدس گویا اگر ات کن ونو یم دپان یہ کہ اس مقدس یہ کم کھت روز رسول کھت یقیناً چک یقین اس نش مقدس یم جائے ونکس کم کھت مزار بقی کھت یقیناً چتی ات پہ چک ایمان کیاز اگر ونکس یہ چیز گسان مدینہ کیا تمام چیز 8 شوال تہ وچ تمام چیز وچ یہ حالت مسلمان یہ حاکم گژھِ کم از کم ون اگر بہ ون جنگس مز تہ ہیک ورتھ مے مجبوری کیا کم از کم ساتھ دمن مد مقابل حکومت پن حکومت بچاؤن خاطر یس ونکس نیوز کہ 18 یا 19 اپریل ین واجن آتوار شاید حجاز کی سرزمین پہ اخ بڑ بار ایکٹرس گیون واجن ڈانسر تمس سفر کرن کوت سرزمین حجاز پہ یتن مسلمان ہند مرکز حج انجام دیوان ام پت کرن کیا چھس یمہ وریک یہ فیسٹول یہ امس ات انٹروڈیوس کرن ات چھس انجام دن ون دپیا کھانا بچاؤ نز امس یون خانہ کعبہ زیارت کرن سر نچن وال نچان یہ کھانا چیز ہر انسانس پن پن دپو نز فلان ملک پہ آو قاری قرآن یعنی یہ اور زیارت کر ممکن خانہ کعبس نظر تہ پے یہ پر قرآن پہ مگر امس سہ چیزا انجام دن اس قرآن تو سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کران حرام دِوان کران اور سوے حرام کام گژھن واجن کت سرزمین حجاز پہ یتن آیات قرآن یتن سیرت پیغمبر قربانی پیغمبر انجام دی اور یہ فیسٹول ات 19 اپریل انجام دن یہ دپو تہ جائے ترو ات خاطر کیا اس گھن ات مسجد الحرامس کیا سرزمین حجاز ات تھو پور اہتمام ات گھن حرمت گھن یعنی اس کرو ممکن تتن جائیں یتن یمن دمو نو خانہ کعبس کن ین کی خانہ کعبس کن یتن یا نہ یتن یم سات عمل گئی بنیاد گئی حرام تھی ہیکو نا یہ جائے دت تمن مظلومن یم بغیر گئی فلسطینس مز غزاس مز منا اس ہیکو نا جائے دت کیا مالک اس سہ گژھِ ناراض اور یہ شرم ہز کت تمام تمن انسانن یم دفاع کران یمن حکومتن یتن ون کت ممکن تم دپان نا جناب یہ چھنا مقدس اوے امس مقدسس توبہ کرنی مختلف توجیہ ہیکن دت یم توجیہ اس یمن 40 دہن وت بوزان تعجب حکومت طاغوت اس نوان بیس چیزس کن یعنی اصل مرکزس کن بہاو تہ یتن تھی ونان سون مرکز یتن ام مرکز حاکم سن یتیا غلام اس ونان شراب خان کھلائیو کھلاوان بت خان کھلائیو کھلاوان فحشاتن اڑ کھلائیو کھلاوان ام پتہ افتخار سان وچھو استقبال کت کن گھس یہ قاری کان فوج چھن کان تمام چیز چھن کیا حجک موسم وات مختلف حادثات گھن پیش حج ماران کیا سا اس چھن گھان کنٹرول یوتا اس چھن ہیکان مینیج کرت مینیج کت کر انسان اس مست گو شراب چت سہ کت سنبھال حاجن یمس ذہن رود یمن ایکٹرس نچن واجن کن تمس ذہنس مز شکلن مز ہر جائے یہ ات یہ دپان مے کیا خانہ کعبس میں کرن ہم مے کیا آب زمزمس کرن ول بہ بیمہ ہمس ہو روز نچان اس روزس پن دیار تہ درہم شکل یہ مسلمانن اچھ کھلاون تو بیدار گھنک مقام کیا آیا اس پز پہ قرآن و اہل بیتس پہ پکان
کن اس حاکم بدل کستان اس ونکس حکومت یژھان کرن پور دنیا تعجبک مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اوے یم سات ترویج دان مولا تہ یم امام مانان دپان ممان امام مگر میون مقصد میانس جد سن تعلیمات گھن عام کیاز اگر محدود روزن یم ہکن یم تاغوت یہ حکومت کنسپٹ بنی امیہ بن العباس یم ہکن غالب گھت اوے دزک ساری قربانی 34 وری آخر اور تاریخ لکھان شکنجن پر شکنجہ آئی امام صادق علیہ السلام گاہے اس یہ قاصد اس منصور سن طرف گسان ام پتہ اس خط سوزان امام انن یت حالتس مز لبان یتھے کن انن دربارس مز قتلک ارادہ اس کران کیاز برداشت اس نہ گژھان امام جعفر صادق میانس حکومتس پلٹاونچ کت کران یہ سو تعلیم دان پنن شاگردن یتن میانس حکومتس خطر روی ونان یم سات میں اک دہ پتہ امام جعفر صادق علیہ السلام گھر پہ اون مس مولا امس ملعون سن نات احترام سان اون یم عنوان ام بیان اس کورمت ان مے کور احترام یتھی دربارس مز وت یہ وچم شمشیر ہت مگر یان امام جعفر صادق علیہ السلام وارد گژھان دربارس گویا مے وچ امس ثاو لرز امس گئی عجیب کیفیت حالت ام پت کورن احترام سان رخصت امام جعفر صادق علیہ السلام مے کور سوال امس دمس چے بہ اونتھس چے بہ رات کیت اونتھس کڑت کہ امام کرن حاضر مے تم سن قتلک ارادہ ون کیاز گوک منصرف یہ ملعون یوت یو جواب دیوان بس یم سات امام یا دربارس مز ژونتھن گویا مے ووت اچھن پرد مے وچھے دربارس مز اجدہا مختلف شکلن مز صرف حشرات یوان گویا یہ میں خطاب اس کران اگر سنس امامس کن طریق زخ واتنوت اس تھاو چون ماز اڑجو پہ کھت مے ژاو لرز اوے تروم شمشیر پتھر اوے کورمس یہ احترام واریہن جائن گو منصرف واریہن جائن یم اعجاز وچ کیاز پروردگار عالم مہلت دِوان پرزنٲیِو آیات الہی مگر ٲخر ونان 15 شوال سن 148 ہجری یم سات دوپن نہ قتلک اراد بہ بہران لہذا حکم دتن امامس کرو تتھ کن کرون شہید یتھ کن مؤمنینن شیعن دوزدارن کس گھس خیال گھن یہ کور حاکمن دچھ مز آو زہر دن 65 وری عمر مبارک کت مز کرن وقف پور زندگی یہ میراث قرآن و اہل بیت گھس امتس تان وات میں امت ونان واپس توت اس رٹ تعلیم مگر اس پکو وہ پنہ آئے اس رٹ ژے نش قرآن تعلیم حدیث تعلیم اس کڑو پن منہج یہ جزا پر امام رود حق آواز بلند کران نتیج یہ وراثت اس ونکس وچ برداشت کورن زہر آو دچھ مز امامن کور تناول یہ دچھ یم سات دچھ تناول کرن تاریخ یت یوت لکھان روی ونان یم سات امام پتہ ات بسترس پہ عجیب حالتس مز فرماؤ مے کر نظر عیادتس آمت امام جعفر صادق علیہ السلام مے وچ ات بسترس پہ رخت خوابس پہ امامس چھن بدن نازنینس حال رودمت گویا نظر کرم فقط وچم سر مبارک ات باقی بدن چھ نحیف گومت زہر کن اثرن چھ پور بدنس پہ اثر کور ام پتہ خادمہ ونان یم سات نزدیک ووت وقت احتضار امام صادق علیہ السلام دپن ساری انمک مین اہل بیت انمک بلائت وصیت کرن الگ الگ میانن شیعن ونزو یس نماز لژر دی تمس واتو ن سن شفاعت کی امام موسیٰ کاظمس امامت حوال کرن وراثت حوال کرن مر تاریخ یم سات لکھان یہ سو امام یم پور زندگی مز ات میراث اہل بیت سید سید بعد از کربلا عاشورا زند تھو وقت وقت اوس انان ذاکرن جعفر مے بوز ژٕ چھُکھ میٲنِس جد سٕنٛز مرثی پران
مولا انس پران تل سا پار میانس جدس امام حسین مرسی پار شعر ون جعفر اس پران ام پتہ اس مولا پن امام بون والا دپان اس صبر کرو یوتن تان میان اہل حرم تین پرد اس گنڈان سارے کنیز کیا دوستدار جمع گژھان ام پتہ اس ونان ودیو میانس جدس امام یک ترویج دت امام صادق علیہ السلام مولا کیا عاشورہ دپان یتھی ام لعین اک دہ گرس حملہ کرنو امام صادق علیہ السلام سندس یمو لعینو دیت نار ات گرس یم سات گر نار آو ساری اہل بیت آئی کڑن محفوظ روٗد ام پتہ وچھُکھ امام چھُ صحنس مز بہت زار زار ودان بس مولا تُہۍ کیازِ ودان جٲنی نۄقصان گوٚو نہٕ تُہنٛدِ اہل حرم آئی با پرد با حجاب نبر کڑن تۄہہِ ووت نہٕ نۄقصان کینٛہہ تیٚلہِ کیازِ چھُو ودان امام اکوے جواب دِوان عزادارو دوستدارو بہٕ نہ چھُس نہٕ اتھ نۄقصانس ودان کینٛہہ بہٕ نہ چھُس نہٕ اتھ گرِکِس نارس ودان کینٛہہ مولا تیٚلہِ کیازِ حظ چھُو زار زار ودان دوٚپنس مےٚ پیوٚو کربلاہُک خیٖمہٕ نار یاد مےٚ پیوٚو شامِ غریٖبا یاد ونکس تُہۍ میانہِ کورِ میانہِ اہل حرم آرام سان انوُکھ با حجاب کٔڑِتھ مگر عزادارو مےٚ پیٚیہِ پۄفدر جناب زینب کبرا یاد مےٚ پیٚیہِ امام حسینٕنۍ لۄکٕٹ کوٗر یاد مےٚ پیوٚو پنُن بٔڑِ بب امام زین العابدین یاد اوے چھُ زار زار ودان وۄنۍ کانٛہہ موقع اوس نہٕ ییٚتٮ۪ن امام اوس نہٕ عاشوراہس دِوان مشراو بلکہ تاکید اوس کران ودیو ام پتہٕ اوس جعفر یمن ذاکرن ونان یُس ودنایہِ میٲنِس جد سٕنٛدِس مصیبتس پٮ۪ٹھ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ جنت وٲتِو گاہے تلقین کران عزادارو میٲنِس جدس ٲسۍزیو تِتھ کٔنۍ ودان تِتھ کٔنۍ ٲسۍزیو آہو پُکار نالہٕ ژھٹان یِتھ کٔنۍ اکھ سۄ موج چھُ ودان ییٚمِس جوان فرزند آسہِ درامُت شرم ٲسۍزیو نہٕ کران میٲنِس جدس ودنس پٮ۪ٹھ شرم ٲسۍزیو نہٕ کران بلکہ ونان خدایا رحم کر تمن نالن پٮ۪ٹھ یم میٲنِس جدس امام حسینس مصیبتس منٛز بلند گژھان پتہٕ فرمٲیش کران ہر کانٛہہ آواز کریکھ دِنۍ لباس چاک کرُن چھُ مکروہ سوائے غمِ امام حسین علیہ السلام أسۍ کروس عرض مولا سون زو فدا سون جان فدا زہرٕ سۭتۍ آیو شہید کرنہٕ 65 ؤری عمر مبارک ٲس مگر ییٚمہِ ساتہٕ زہرٕکۍ ژھرٛٹھ آسو دِتمٕتۍ امام موسیٰ کاظم پنٕنۍ اولاد ٲسِو نا شاندس پٮ۪ٹھ مولا ییٚمہِ ساتہٕ خیٖمہٕ گرُک نار وٕچھو چھتہٕ کرن وٲلۍ آے احترام سان تُہنٛدۍ اہل عیال اوٚنُکھ کٔڑِتھ مولا ییٚمہِ ساتہٕ یِم دُنیا درایو پوٗرٕ مدیٖنس گٔے خبر صادق آل محمد چھُ ییٚمہِ دُنیا درامُت بہتریٖن کفن آو دِنہٕ بہتریٖن انجامس منٛز غۄسل آو دِنہٕ مزارِ بقیس منٛز دفن آیو کرنہٕ مولا اکوے چیٖز ونان عزادارو مےٚ نہ اوس نہٕ پرواے کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ یِمہٕ تُلنہٕ بہٕ کِتھ کٔنۍ یِمہٕ ولنہٕ بہٕ کِتھ کٔنۍ یِمہٕ بقیس منٛز دفن کرنہٕ مگر عزادارو مےٚ پیوٚو یاد ہر جایہِ کربلا کربلا اجرکم علی اللہ بس خدایا واسطہ چھُ امام جعفر صادق سُنٛد اسہِ سارنٕے کر زیارت چہردہ معصومین پاک نصیب شفاعت امام صادق علیہ السلام کر نصیب انقلاب اسلامی ایرانس کر فتح مبین عطا امام اکوے جواب دِوان عزادارو کربلا عزادارو عاشورہ عزادارو قتل گاہ مولا کیازِ قتل گاہ کیازِ عاشورہ فرماوان بہٕ چھُ نا میون جد بہٕ آس تُلنہٕ مےٚ آو غۄسل دِنہٕ مگر میٲنۍ سلام ٲسِن جدس مظلوٗمِ کربلاس
یس یم سات شہید آو کرن کہین اوسس نہ یارو یاور شاندس پہ کان اوسس نہ مرن تریش آپراون وول کیا ازادارو کس قیامت گئی مین اہل حرم آئی یمن آو تسلی دن یمن کر میں مرن وز وصیت صبرش تلقین کرنک مگر امام ونا نظر تريو روز عاشورا قتل گاہ کس رن رس ريو نظر کس حال اوس مین ہمسر آئی تسلی دس مگر ازادارو یل یہ صدا کربلا بلند گو قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا ازل گاہ کس رن مز گئی بیاخ آوازا مولا کس آواز گئی دپان یم سات شمر امہ قتل گاہ مز دراو حلم اوسس برت گائے اوس دچھن لوان گائے اوس کھوور دوان ام پت اوسس بدنس لرز ژامت ساری اوسس اکوئی سوال کران دپنس لعین ژے کارا کورت اکس جائے کیا چھوئی نہ قرار لرز کیا چھوئی ژامت قطرو پترو کران گویا ونا شمر یا اوس تریش ہوتی شمرہ امس اوس جناب عباس زندگی دپو شمر کتر بوزت آواز امام صادق فرمائش کر ازادارو یہ آواز قتل گاہس مز تھمی نہ کیا ختم گئی نہ کیا بلکہ یہ آواز اس نیزس پت پت گژھان یت نیزس پہ ساری امام و سوار آمد کرن ازادارو یہ آواز کوت وچ یہ وس کھول سندس تنورس مز امچ رابی کس کھول سز آشن صدا دیوان یم سات یہ لعین گر آو ام ترو آرام پنہ جائے دپن بچس تھوکمت مگر مے وچ رویاس مز عرش پہ ووت زاپان یہ بیٹھ میانس صحنس مز ام پت وچھم کی بیب یوان یم حسینہ حسینہ کران مگر اخ بیبا وچھم امس وچھم کمر ڈوکیومت امس وچھم باقی بیب تھر رٹت دپان مے کر نظر مے کور اکس بیبی سوال مس یم کم چھ آمت دپنس یہ جناب ختیجہ یہ جناب مریم مس حبیب کس یمس یم دچن کھوور تھر رٹت یس ڈک ڈک پکان یس پترو پترو کران دپنس اے مومنہ خبر چھنا ژھا آرام ترت ژے کربلا پہ مہمان آمت سہ آمت تریشو ہوتی ذبح کرن سہ چٲنس تنورس مز دپان آشین ونان بہ گیس ہشار مے ترو تنورس نظر ات وچھم نور ساتیا گومت زمین پہ آسمانس تان گویا پتر موج آواز دیوان میانہ حسین تریشو ہوتی مورہ کا میانہ حسین اے جنت کے جوان سردار چون جائے اس عرش کے گوشوارس پہ مگر آج شامہ یت جائے ڈولا میانہ حسین مے کت کت جائے واتی مے پتر ماجین قرار کیا چون جائے جنتس مز چون جائے رسول خدا سندس سینس مگر آج چک سورس مز ڈولان
علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا شهیدا یا مظلوما یا غریب. پروردگار سانی ادنا تعزی دارید حزب پنز بارگاه اسمز قبول. خداوند سانی ما هنال واتنا بر تربت سید الشهدا، بر تربت فاطمه زهرا. خداوند اسکر حقیقی محبت امام حسین عطا، معرفت امام حسین علیه السلام کر عطا، زیارت چهردا معصومین پاک علیهم السلام کر نصیب. خداوندا شفاعت محمد و آل محمد کر نصیب. پروردگارای ملتماس دعا منت این نام به نام حاجات ها و روا، حاضرین این حاجات ها و روا، ملتمسین این حاجات ها و روا. خداوندا به حق امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام بار الها کل مریض بیمارن بخش شفا، لا علاج مرزن از مبتلا بیمارن بخش شفا، مد نظر بیمارن بخش شفا، حاضرین از بیمار دارت من بیمارن بخش شفا. پروردگارا بپاس امام سجاد علیه السلام جناب آق صاحب استکار شفای کامل و عاجل عطا، سانن جسمانی روحانی دادن کر پن لطفک دوا. خداوندا به حق حضرت علی اکبر علیه السلام بار الها سانکم جمان و جماعت حق صحیح و سلامت، ایمان کامل صحت کامل کرو قطا، علم بهار کرو قطا، ایمان بهار کرو قطا. یم بے روزگار تمن کر با عزت روزگار عطا، یما روزگار چو عطا کن متمن کر وسعت روزی عطا. پروردگارا صاحب زراعتن کر زراعتن برکت، صاحب تجارتن کر تجارتن برکت، صاحب مکاسبن کر مکاسبن برکت. به حق اسمت کبرا جناب فاطمه زهرا علیه السلام بار الها سان ماجن بنن کورن کر افت و آبرو عطا، شرم و حیا کرو عطا، عزت و آبرو کرو عطا. خداوندا امام زمان اسکر ازن فرج عطا، معرفت امام زمان کر نصیب، با منتظران امام زمان کر محشور. خداوندا به صدق امام زمان آیت الله خامنه‌ای، آیت الله سیستانی، باقی مراجع ازام علماء دین توق صحیح و سلامت، روز بروز کرو عزت و آبرو عطا. دشمنان اسلام کرو نیست نابود، دشمنان اهل بیت کرو نیست نابود، تکفیریت کرو نیست نابود. عالم اسلام اسکر فتح و نصرت کامیابی عطا، انقلاب اسلام ایران اسکر کامیابی عطا، حزب الله لبنان اسکر کامیابی عطا. پروردگارا بپاس مظلوم کربلایت جای مسلمان دوزداران اهل بیت جنگ ظلم از جنگ ظلم کرو آزاد، بیت المقدس کرون آزاد. پروردگار از فتنه آخر و زمان تا در امان، عاقبت به ایمان کر عطا. سانن اموات و گذشتگانن کر مغفرت، سانن علماء علامن مراجع زامن کر مغفرت، اموات حاضرینن کر مغفرت، تاز مرحومینن کر مغفرت. یم شهدا امام شهید با محمد و آل محمد کرک محشور. پروردگارا به حق فاطمه زهرا علیه السلام مرحوم آقصب استکر مغفرت، قبر تنسکر پر نور، روح کرک مسرور، به حرمت الفاتحه.